Kaching Campaign for Good Governance, a joint initiative of Kaching Foundation and Image TV towards a free and fair election and good governance. Know your candidates. Say no to favoritism. Don't accept bribes. Think before you vote. Exercise your democratic rights with a sense of duty. Elect a good leader for a good governance. Kaching Campaign for Good Governance. Ngasi Image TV amasung Kaching Foundation ga punna joint initiative oina pangthokchaba program Know Your Candidate haiba program bu yengbirba mayam punmang putaram na okchari amasung khurumjari. Program asi handak lagliba 2016 gi Municipal Council gi election gi songtholiba candidate singbu unaduna wareutai sanabegi program ni haiba program asi hojingida kari damakta program asi ekhoina pangthoklibano haibadu mayamda wafam kharadang thamjage ahanbada program asi gi pandamdi digital media haibadi TV gi through da songtholiba candidate amasung voters singa interaction tobagi platform macha ama pibagi pandamni ani suba pandamda akoigi young voters naha oiba voters sing se koigi municipal council gi function role amadi councillor sing sigi magi function role haiba function and roles mayam sigi akoigi knowledge oinabagi damakta program asi sinjabani ahum subada election chongthokpirkliba candidates singi mahaki personality mahaki leadership quality na chingba sing ase akoigi interaction gi through da mayam da khara khijiktang oirebasu akoigi khanganaba expose tongnanaba tanja ama longnabagi motive amasu yauri haiba maru oiba motive ahum asi akoigi mangda thamnaga program si sinjabani adu hojik akoigi studio da election na leire ward number 2 gi independent candidate oina chongthokpiriba mayanglamam daina singh ozabu khurumjari ahanbada ozagi ozabu khangbinaba mayamna akoigi ozabi saktakpa oina ozagi matang habetan self introduction tobiu ai sama Kaching Wari ward number 2 da laijabani Kaching Wari sabaleka paman pareng haribam phamasi muktada ai isagi phongpamni ai sama phamasire laijai ai isa hojik lakadoriba 2016 gi anauba chahi 2016 January gi tang 13 da pangthokadoriba Kaching Municipal Council gi mangarak suba election asida independent mirek oina thukjaba si mayamam daina sing ai isa manu serial number 3 kendan yepa serial number 3 hairiba serial number amadi kendan ai ward number 2 da leibiriba nungsijaraba ipa ipal imaibel isalice marmapang khwai punamangna nana ehapu nungsibiduna lakadoriba Kaching Municipal Council gi asigumnaba mangarak suba election asida ward asigi mihut oina aibu miyam asigi pakulo oina thagapiu haiduna miyam infamda khurumjari ozada mathangda hangjaningba wahangsi kari karamba wakhalon leibadagi ozana bochi leptaba yade haina chongthokpirikposi gi matangda habetang habiu ai yamna qualify ama oiri haina candidate ama oina chongthokchabadi nachade adubu aingonda aina leikai asigi kalabki amagi sum chenba chongba yaujaba thengnajaba ujabada ahalaman singna sum tapirapadi aina sum kitang thigachabada Kaching ward number 10 ga nithoi leiba sida ekoi ward number 2 hairiba area sina all age pension wards ataidagi khwaidagi hen sotana phangba ai thengnajai amadi ekoi hoji ward number 2 da Kaching gi ward sing ataida drain fajana chanbal loi khraba khara yaure atai loi tabsi yamani loi daba sing dum nong ekoi ward number 2 asisu ama oire asigumba mayamdagi hoji
खरगदा वर्षु सुम सोथदुना लाप असि थेंगनजरबदगी आई लागिबा हनक मंगा सुबा म्युनिसिपल काउंसिल असिदा आई सामा कैंडिडेट ओइजगे हाइबो वखलदा आई मियाम सेवा से अमतंग फंगजगे हाइना थोकसरपने उजाना पेन दबसी ड्रेनेज सी फजना चंबीद्रे वार्ड नंबर 2 सिदा अदगी नसागी ओल्ड एज पेंशन सुचु यामना सोथना लेरे मयामदगी फंगबगी चांगसे नत्रा अदो ओजा मथंगदा खोइना मथंगी क्वेश्चन असिना खोइगी चाही मंगा हाइबसी याम सांगबो मतमनी हाइजरिबा अदुना चाही मंगा से खोइगी लाइबक फदना ओजाना बोचे काबिरेना खलगदी चाही मंगा सिदा ओजाना पाखनिंगबा तौनिंगबा करी करी लेबगे अदुगी मतंगसु हाइबेतंग हाइबियु ने हाइजगे करिगुंबा कोई वार्ड नंबर 2 दा लेबिरिबा अहलमल इमाई बेली चलिचे मरुमपांग ख्वाइपुना मुना नाइबु करिगुंबा वार्ड असिगी मिगोल अमैना लालिबा इलेक्शन असिदा कक्सिंग म्युनिसिपल काउंसिल दा थागा पिरगदी आइगी अंगंबल लेवल दा वार्ड असिगी सोथदुना लेहरिबा ड्रेन दबु ओरो सैनिटेशन की मतंग दबु ओरो इसिंग माइसिंगी तोटीगी हिरम खुदिंगमक्ता आइगी अंगंबल लेवल दा वार्ड असिगी दमक्तनी हारगदी आई थवाई हक्सांग यावना मियांगी सेवा तौजगे हाइबगी पांडमदा इन थमजरी हौजिक ओजाना खोइगी वार्ड नंबर 2 दा लेबा प्रॉब्लम सिंग अमदी करिगुंबा कारगदी तौनिंगबा वार्ड सिगी ओइबा तौनिंगबा मयाम अमा हाइबिखरे मतुंग तारकपसिदा हंजनिंगबा क्वेश्चन से खोइगी कक्सिंगी ओइबा कक्सिंग सिदा हौजिक हौजिक ओजागी मोटा अचौबा समस्यानी हाइना खनबा अदुगा करिगुंबा ngamagadi tungda masi chumthoke phange haina khanba adugumba problem kaching da lairagadi khara haibiu akoi kaching bazar si yamna chawo bazar mati natte adu aragasu bazar si ga tilliba mi si ga yinarogadi bazar si atugi mati chili akoi na sum ujabada traffic ki akoi kangbu na sindok chinjinda moida tawong khangjadaba अतुसे अदुम उजै सिनबम खंगदबा रिक्शो ऑक्टो बस गाड़ी मैजिक नजिंबा साइकिल खोंग असुकी मति चिन्ना पुई असिगु मखुदोंग सादबा सि कोई कारकदोइबा कोई काउंसिलर सिंग मदि लमदम असिगी एमएलए सिंगा खुसम नरगा मसि मतौ करन कोन याबगी हाबगी लंबिदु आई सिनजबगी तसेंग पामजे yam nuaje uza zana khoigi maroi no zana hairisi khoigi market ki phibam se market sida chinba masi karmaina hena phangadage achobo market ama karmaina ohilakadage haibugi matang sida uzana kitang tungda chance legadi honaningi haibani uzana adu yam nuaje uza adu khoigi program sida uza loisilakpa sida khoigi candidate sing sibu masa masagi khoigi vote appeal amatang amamamtang प्रजामयामदा टीवी की थोंगदा तौनबगी हाइजनबगी मतम खरा कोइना पिजै अदु मदुगी मतम मदु होजिक लाए अदु ओजाना मयामदा वोट अपील लमतम तोबिसे लालिबा अनौब चही 2016 की जनवरी की तांग 13 दा पांथोकदोइबा कक्सिंग म्युनिसिपल काउंसिल की मंगारक सोबा इलेक्शन असिदा नना एहा श्री मयांग ममदैन सिंह कक्सिंग वारी साबा लेकाय पामोन परेंग दे लेजबनी एहा इंडिपेंडेंट मीडिएट ओइन लेप्सरी आइगी नुसिजरबा वारसिदा लेबिरिबा इपाइपल इमाइबेल लाई गुरु मरमपांग इचलिचे ख्वाइ पुनमकना नुसिबिदुना आइगी केंदन लेप मार्का अमदि सेल नंबर 3 दा मियांगी ममन नाइद्रबा वोट की चिल अमम नंबिदुना मियामना लाकदरबा मंगारक सुबह म्युनिसिपल काउंसिल की असिगुमबा म्युनिसिपल असिदा ननाइबु वारची की पाखोलोय ओइना थागतपिउ हाइबगी दमकता आइना मियांगी भमदा नलुन मिसिंजरी खुरुमजरी उजाबुसु खोगी इमेज टीवी की तरफतगी लागिबे इलेक्शन सिदा माइ पाकपिउ हाइना विशेष पिजरी अमसुम ओजाना चिल्लबा मतम कया अमा काइथोकपिदुना कोई स्टूडियो दा ngahaktang lengsin biaklaga कोई प्रोग्राम असिबु मपुंग फान बियोइ दमकता उजाबु हन हन थागसरि
Thank you.